Ibande wali bakumbuye Frank. Reka tumukomere amashyi menshi cyane. Twifuje kubana na Frank. Sabia karibu papa. Bino. Kanda kumenya no musanga. Baba dikeka.
mwambie naje kama nifunga. Niba mugaruka mwambe kuja mbwira naje mpindure. Tujanisha. Siko kwiza. Barako naje kutuza. Mani shimye we. Ikigani na wewe. Nami mnafashwe. Kama komesa kucho. Sadamiri. Samuna piano papa. Sadamira. Sadamira
kubakiza mutwishize neza umwanya w'ijambo so ry'Imana. that you can enter. Reka tukoma amashyi twakira Frank. Yesu ashimwe. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo rimwe ndanezerewe kuba ndi hano. Sivuga byinshi wenda turaza kubona umwanya uhagije nimugoroba. Reka turirimbe umwanya muto. Ngo wahe icyubahiro Mana. Izina ryawe rihimbazwe. Haleluya. Ushirwe hejuru. Intebe wacu irakuramisha. Habarizwa Imana. Haleluya. Zishimye umutima kandi se kumfasha kugira ngo mbashe kubishaka kugira ngo tubane twese. Imere babwira no magambo mu ndirimbo. Ndetse piano nta kibazo. Ari numvisha gucura genda mubwira ko hari akandi kari kaje. Singira playlist jewe. Ifati hano niyo njanza za ndirimba. Ariko mucuranga gufata clavier. Aje magatero kavuga ngo Dorisiara Kuyakanye Urahura Bikubusaya Tagenda vuga Yesu Washarari
kandi Imana ibiduhe. Yesu aracezesha amaraso. Iyo niko ribatuma ngoroba turazirika ziziti. Hagiye umuntu asomera murambabarira n'undi mu kujanira zose na Bibiliya. Niyo baje kumuvuga butumwa. Sibize ko sinzi ko nobishobora. Abaroma ibice 5 umurongo wa mbere. Nubwo batuhasoma. Biravuze ngo ubwo twatsindishijwe no kwizera ngo dufite amahoro ku Mana. Umwana wacu Yesu. Murasubirana ndabizi ko afite amahoro ku Mana. None duhibaze ko abafite amahoro ku Mana. Biravuga ngo niba nta kibiti nanjye baciye urubanza ngo muratinyuka. Bira umuntu kwegere ngo tinyuka. Twageye ati papa. Ibandi bari bakumbuye Frank. Reka tumukomere amashyi menshi cyane. Twifuje kubana na Frank. Twifuje kubana na Frank. Turamutumira. And we invited him. Byari bitarakunda ko aza ariko yaraje kare. It was impossible to be with us. Ariko igihe aboneye uburyo. But when I got time, igiterane cyari kigeze kure. The conference was ongoing. Ariko aravuga ngo sinacika ariko abasinze ku munsi wa nyuma. And he was like, I cannot miss Frank Frank turakunda cyane. We love you so much. Warakoze kwitaba. Thank you for answering our invitation. Twishimiye kubana nawe. We are so delighted to be with you. Imana igumugisha cyane. God bless you. Kandi twizeye ko ufite Imana yagushizemo. And we here to prepare to zagira mu gatuze ni mugoroba. Gatoya. We are going to give him a little time. Mugoroba turagira umwanya uhagije. In the evening we will have him with turatarama ni mugoroba. We are going to have good moments. Umuntu ashaka kubura aho yicara nashaka yiriza gume hano. And if you don't want to miss where to sit, you may stay around. Kugaruka bikaza kukugora kubona aho wicara. Because you may lack to find a seat. Ni mugoroba biraza kuba bidasanzwe. You may not find it. So twakiri Frank. So we say Frank. Ariko nabonye na murumuna we. I saw his young brother. Nawe nahaguruke tumukomere amashyi. Nawe umukozi w'Imana mwiza warakoze kubana natwe. Thank you for being with us. Ubu turi saa 5:51. It's 51 past 11 a.m. Ye guha Frank umwanya kugeza saa 6:10. So we're going to give Frank up to 10 past noon. Agiye gukorana na Joyous. He's going to work with Joyous. Sinzi niba musabwa yahageze ngo ni bande ya kera. Ashaka ko nawe azagasanga abandi bagakorana. She can come and join. Musabwa arahari. Musabwa around. Baza atarahagera. Ariko iyi bande twikomera amashyi bande yacu imeze neza cyane. Yes, agiye kutuyobora mu ndirimbo hamwe na Joyous. Ariko nujya gusoza